U Srbiji, kao i u većini zemalja, parlamentarni izbori mogu biti redovni i vanredni. Srbija ima 250 narodnih poslanika koji se biraju na partijskoj listi po proporcionalnom sistemu, što znači koliko procenata glasova, toliko procenata mesta u Skupštini. Ako niste lista nacionalne manjine, cenzus iznosi 3% od izašlih birača. Zajednička stvar i za redovne i vanredne izbore je to što ih raspisuje predsjednik Republike ili ako je to mesto upražnjeno, onda neko od njegovih naslednika. Imam snimak o tome, pa ako vas zanima možete da bacite pogled. Redovni parlamentarni izbori se održavaju na 4 godine. Po njihovom okončanju se konstituiše saziv Skupštine koji ima rok od 90 dana da odabere vladu. Ako se vlada ne odabere u tom roku, onda se automatski raspisuju novi izbori i tako u nedogled dok se ili ne odabere vlada ili dok ne postanemo Bugarska. Od 1990. i obnova višestranačja u Srbiji, zaključno s datumom objave snimka, imali smo samo 3 redovna parlamentarna izbora, ako se nisam zabrojao. Potencijalna zanimljivost je što su vlade u skupštinskim sazivima 1993. i 2008. imale prilično tesnu većinu, a tokom oba izbora ste imali malo uoči sastavljanja vlade, dok su svi ostali izbori bili vanredni. Sad, šta su to vanredni izbori i što se uopšte dešavaju? Vanredni, ili kako se nekad zovu u narodu vanredni izbori, su svi oni koji se raspišu ranije od predviđenog roka od 4 godina koliko traje jedan skupštinski saziv. Kao i redovne, i ove izbore prema zakonu i ustavu raspisuje predsjednik države ili neko od njegovih zamenika ako je to mesto upražnjeno. Koji su to uslovi pod kojima se vanredni izbori mogu raspisati? Pa glavni uslov raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji je slučaj kada ne možete da sastavite vladu. U slučaju prvog zasedanja Skupštine posle okončanja izbora imate rok od 90 dana da sastavite i izglasate vladu. Ako je ne sastavite, predsjednik je prema zakonu dužan, što znači da mora da raspiše izbore. Ako vlada padne, za svaku sledeću umesto 90 imate 30 dana da je sastavite i izglasate, a ako ne uspete, vanredni izbori. Ovdje predsjednik Republike ima jednu dodatnu mogućnost. Zakon propisuje da predsjednik može da raspiše vanredne izbore čak i kada vlada nije pala, ali je zato potrebno da aktuelna vlada podnese predsjedniku države predlog o raspuštanju Skupštine koji mora biti obrazložen. Kao što vidite, član 20 zakona o predsjedniku kaže da predsjednik Republike može da posluša taj predlog o raspuštanju Skupštine, ali ne mora. On može da kaže da je taj predlog pročitao i da misli da ne može da se raspišu izbori. Realan istorijski primjer za ovo je bio 2000. Iako je SPS prilično propao na saveznim izborima, imali su vlast u Srbiji. Usled situacije u državi su uspeli da se dogovore sa DOS-om i SPO-om i da izglasuju prelaznu vladu Milomira Minića, ali predsjednik Srbije Milan Milutinović prema zakonu uopšte nije morao da raspisuje vanredne parlamentarne izbore 2000. već je teoretski mogao da čeka prirodni kraj skupštinskog saziva koji je trebao da se okonča 2001. Naravno, imali ste i demonstrante na ulicama, a Milošević je relativno skoro priznao izborni poraz, pa su verovatno svi ukapirali da su izbori najlakši izlaz iz ove situacije. Nego, još samo fali da kažem par uslova u kojima se vanredni parlamentarni izbori mogu održati. Ne sme biti aktivnog ratnog ili vanrednog stanja, vlada Srbije ne sme da pokrene pitanje o svom poverenju Skupštini, Narodna skupština ne sme da pokrene pitanje o nepoverenju vladi, i Skupština nije prihvatila vladin odgovor na interpelaciju, odnosno pitanje u vezi sa radom cele vlade ili jednog njenog člana. Tokom istraživanja ove teme sam primetio jednu mogućnost zloupotrebe, odnosno bolje rečeno kreativnog tumačenja ovih zakona. Teoretski možete blokirati raspisivanje vanrednih izbora u nedogled. Sad ću da vam kažem i kako. Sećate se da raspisivanje vanrednih izbora može da obavi samo predsjednik države na predlog vlade, a da vlada ne može da podnese ovaj zahtev ako traje rasprava o njenom poverenju ili ako Skupština nije pokrenula postupak o nepoverenju vladi. Ako sam dobro razumeo te postupke, nema nikakvog ograničenja o tome koliko puta možete da ih pokrenete. Teoretski možete da organizujete dobacivanje između Skupštine i vlade besmislenim glasovima o poverenju i nepoverenju i time sprečite uslov neophodan da vlada podnese predlog predsjedniku Srbije o vanrednim izborima. Da li se ovo desilo nekad i ima li uopšte smisla da se to radi, ne znam, ali je svakako zanimljiva mogućnost.